Woi, main bentaran lah yuk, daripada kersel ya. Ayo. Ayolah. Nyana dibantai ya. Oh, sayur dak lo. Wah, aduh, nyetot kencangnya sa. Lemok. Di. Ayo. Ayo. Nah. Nah, ayo. Bos. Sia, aing tadi menang. Oh, sia. Aing lah nu menang. Oh, aing. Kurak dia. Dasar. Wah pulang, Aisyah kenalan dirinya, karena ada sing lain. Ah, ini suwe. Emang naing kotok, ngising, asal curhat baik. Emang tak aja gitu, aing yang baru dah kenalan. Emang kenalan gitu, ya kadang mau gue makan ngising. Oh no. Mangkana matana balikan John. Tetap si koing. Hei. 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 Orang mau jelema. Abo, enak banget si Jorong. Anyau gitu. Emang matang goreng jauh gitu dibalikan. Jangan karak udang he. Aisyah putara gada kahinan yang baik. Hei, kas budak letik, kok sadarin gitu. Kolot-kolot. Ngantos aing ya jeung budak. Kutak-kutakan bae. Emang mantas ngakan naon gitu sih John? Mending ubang gitu kos lalayangan. Di, gak nyawin. Penyawain tasnya kan kelubui meren sakarung. Hahaha. Sugan aing mas ya terus akan tunggul awi John. Hei, gak gandeng ya? Lo kalau bawa omong. Dah, keluar juri gue. Woi dak, karungan habak jelema kos kieu mah. Halo orang karungan yuk. Gagah abas ya ngarungan aing mentang-mentang hitut aing bohui. Hei, pan sih ngomong nyorot gitu sih John. Nek ngajak kesang saja kami. Atuh hayu. Ayo. Tuh, jadi cacak tuker bobohan. Suwe ta si Jono, ongko manek ngajakan ngesang, malah kabur. Ada apa? Balik. Balik ya. Sana kabur.